ti umasping panagayat ngain talalim. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawag aray sang sangayan, gapuken ka agnanayon niragsak ken panakaawa. Si kamet la tigapuna nuapay nagbibiagak ita, katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka. Awanen ti makaartap panangipateng mo kanyak, biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Awanen ti umasping panagayat ngain talalim. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw kapanagbiag ko. Tasikat pagtautan lawag anay sang sangayan, gapuken ka agnanayon niragsak ken panakaawa. Si kamet la tigapuna nuapay nagbibiagak ita, katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka. Awanen ti makaartap panangipaten mo kanyak, biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping